هاو نیشتمانیانی عزیز ئیمڕۆ سێ سەرماوەدا ڕۆژی لەدایکبوونی شەهید زانیار ئەڵڵا مرادیە Li bajaresine de li sal roja ji dayik bûna şehîd Zanyar Allah Muradî ya devî bi bilind hate ragirtin. Li bajaresine li sal roja ji dayik bûna şehîd Zanyar Allah Muradî de ku li 24 xezervera 1401 hatî bû şehîd kirin, malbata wî li ser gora wî amade bûn. û tevî bilindragirtina nav û ya devî şehîdê tevgera cîn ciyan azadiyê peyman digel re baza wî nû kirin û bavê wî şehîdî rû bi xelkê Kurdistanê got silav velatiyên hêja. Ürosê sermaveze, salroja ji dayik bûna şehîd Zanyar Allah Muradî, naskirî bi heloyê Tekbalê Kurdistaniyê ku li 24 xezelvera sê sal berî nîha, min pêşkêş bi ve av û axê kir û heta dawî dema jiyana xwe bo gehiştîna bi azadiyê ez ê dê doza wî bidomînim. Xelkê Kurdistanê bi taybet malbatên şehîdan, ya du navê zarokên xwe û bi taybet doza wan şehîdan jî bir nakin û ji van şehîdan xwe dî derdikevin. Ya du navê wan dîparêzin û tevî hemû astengî û dijwariyan doza zarokên xwe yên şehîd bernadin. هاو نیشتمانیانی عزیز ئیمڕۆ سێ سەرماوەدا ڕۆژی لەدایکبوونی شەهید زانیار ئەڵڵا مرادیە ناسراو بە هەڵۆی تەکباڵی کوردستان لە 24 خەزەڵوەرە پێشکەشم کرد بە ئەم ئاوخاکە وەرە تا ئاخرین هەناسەی ژیانمان بۆ ئازادی ڕێگەی درێژەی هەیە. شەهید گوڵی چیای بەرزە مزگێنی دەری بەهارە شەهید گوڵی چیای بەرزە مزگێنی دەری بەهارە شەهید شێری یادگارە شەهید شێری یادگارە شەهید شێری یادگارە شەهید شێری یادگارە